Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Kaseng Jantia Students Union, kela Pynrem jer halor ke Jong jong Menteri Rangba ke jela. Baom dan keti bentuk kelar ban penyo environmental clearance ya ka star semen. Henry nak kaleng kaseng kampedeng ya kini ke Jengburi Menteri Rangba ke jela. Na market kum kesiti haka arpu artrik urempang balapa daka Moef&Cc syaka Meghalaya State Pollution Control Board. Ladan ke Bynta jong kesiti balaang baom Menteri Rangba ke jela. Ulapa arsin ya kesiti kata haka arpun retorik benai bahnyau arja arpo bat haka shpotrik benai ba arja arpoi ban kerpat naka Moef&Cc ban pendan kamna daka para 7 class stage 3 jangka EIA araja henriu ban pendu no ya ka public hearing lani ka jingpet sengau pat ba halor ka project jangka star cement bat anshim daka jing Thoh bat jing soi kinang kersan bat nong persya ya ka project bat ban pa syaka Moef&Cc kaseng kela Pynrem jeru ya ka jing leha Menteri Rangba bat kampedeng dan lelei ya ka jing leha shimet ke jong u bat ulapa jing Thoh syaka tanat Moef&Cc jaka sarkar India bat kani ke jing leha jong Menteri Rangba kapet isyai bakamdan ke jing tip lem lani ke jing railang bat ki cabinet minister namar ku bapa Bynta kidan ki menteri jaka jela kiba persya ya ke jing yo isi ka star semen Negerian juga jangkir Surian mentakasni di penting yang mencong kerja ya kini ke press conference kalau dari tik berkendi ke jingyo environmental clearance ke star cement ke Bandungkong ke bobo jingkeli ke sangi ke lomba haba betul ke si ke Bandungkong nala bentang bahdin ke yo ya kini environmental clearance nabo Ministry of Environment ke penpau syai ni ke lomba ke star cement ke semna buram syu ya kata ikhtiar sencar ngelabendong haka sip schedule ini haka ta sur jong pat ba lang bagi public hearing ke Bandungkong hi kan ngilap ro ya siti haka artrik ubanai ba arja afway ke penpau syai ke ba UCM jongi ula thok ula syukur ba ula kren arsap ro ya pat ba jong jela ber khamtame ya ke beri nyotrak jongi namar bengilap haka siti ke lomba ke Ministry of Environment ke penpau syai haka close ke ba lai ke ba ong ba the chief minister buai ya ka recommendation dan men request ben invoke ya ka para nyau jong geni ka EIA arjan rio ka bumut bau CM simla kwa syo ban skap ka surpai ba ka kum geni ka para nyau hendrai ude UCM konrat samahi bapha ya ka Ministry of Environment bensim da geni written presentation ka bumut ba ya geni ka kwat ka baki soy kumba arspa prapamun kibrio ba ilap ro ba buning ni kibrio bopli gidai ki baliloi kiri pai ba haga ba ga star cement kelaya ban mit besngi ban yo ban phasoi ya kini kikot ban kersyani project star cement te ude dei CM lamba u deputy commissioner jong India kiba yarap sop ya star cement phasan ni kikot aspa phomut kibrio ban kersyani project star cement leleng jong sai ni pen pasai ba ya kini ke sorka ba Bynta nglaban sorkar MDA ga jinglam jongu kontrak sama na iba kamdon ga teamwork dari kata ga consensus ke bandiara ilang da ka cabinet ya ka ka bayadai bat kini environmental clearance jongka star cement ka penpau syai ba kaseng NDP ro karon kiti hni namar ba ni iba aru kisipara ke bailam mi cabinet kidai magi ke ba spearheaded ini bayalam ya star cement berpenyo ya gani ka environmental clearance baling ong bagari NPP namang iba nagaliang jongway u emeli bedemburam jong kembali constituency u ba Hamlet Doling lawan sakmat bentho ben persya halor gani environmental clearance ngiru ke statement jong malak men rumboy kadon ke jingkran hang turu ong ba ngai iba nagaliang gini ke minister kempaton kata kejingya menjur nanti kata kajingnya Thoh nanti yang sarkar ban penyo ke environmental clearance ka bumut hang ni ka lomba kadai batang ka kajingle simet jong chief minister bar kumjuru na menteri jong tanat environment and forest so kawai lada pipai city jong ka environment of Ministry of Environment ke Thoh the way scientist ula pha city ka pollution control board bar kumjuru star cement ngi hani ba CM jong ka jalahi kontrak sama ulat kemen arsir berinvok ya para nyo ne men penyo ya environment clearance ya ka star cement kata kadai ha ndio trek ubra banyo ja arko kata kadai mencip senam bar kumjuru ulat Thoh sekoi city ban request ban invoke ya para nyo
Shaka Thoh City Shaka Ministry of Environment kata kada si potrik mai ba araja kuwai kani ka ban pausai ba CM udan kiti hagaban ibor but ibor ke star cement ban pinyo ya kani ke environmental clearance direct na tina po Delhi to yang habingi phairu Shaka press statement jong Jim Sangma budi ministry or minister jong environment jong state jongi minister jong forest haujun sautrik aja kuwai kapan pasai hang niru kaba ulalang bakla hapo ka media ru daga baong ba lada ka feel ka public hearing license onla banyo ya kata ka environmental clearance directly na po Delhi ka bomot ba kamdon syo kata ka jing burong ya ka 6 schedule le kata ka district council namangilap ru ba ka NOC ka batmai kiyo tang na po brisernot ka ba peni ba sur yung paibai ban penyok environmental clearance kam sumnadon kata ka jingya sela ne ka jingya dai ini kata ka jing sngap ya ka sur yung paiba bubun balang na filap ru aga bubun ki Bynta hagi public hearing ki dai hi ba persya ki ba khambun ban ke ya gi non kersan tengi kwa ba ni ka environmental clearance adalah ba dai ban reconsider ya ka ini ban cancel ya ka handrai gi ban skap Syai dari bensang tu dengan surung paiba bobon balang bopersya igani ka project jong star cement. Nakaliang jong segru hagi kita yo baladak ngayo ban file ya ka way ka petition sa ka NGT nama da feedback sa ka environmental clearance ka baki Ministry of Environment ki ai sa ka star cement kadon ka bantal ni ka close ka ba pensya tu ba ngila nela Thoh against le persya ya kini kijingyo environmental clearance ka star cement apo na posngi nagasni kiba ka star cement kayo environmental clearance kata kamot adu pratrik ujun azar fuai kapor damdon yangi bangin nang file khambun ki petition sepo ka NGT bar kumjuro sa Ministry of Environment ikum tu giwai ba ki proxing halang namar hukum kini kipor bangi iba ka jinjar bagi kedua lang apa dengan kini ka jing khandam nega lockdown dan ini tentu sembalang bermi syakmat ba file note ke petition ke NGT ba kunjuk ke Ministry of Environment ka ba kapor kadam-dam te ginaya NGT ke badai ginam sompliti dengan kesain bagi kenturu ikoi ba sembalang ba kunjuk ke resimen kamtam gitu ki beri ba kamne di ki kata ka merom o memoriam ni ka ba ipi ba pendono tu ke jingya Thoh tar tang po Facebook dan social media ada link asing dekat keruak ni pak cipi kalau ba rekam yang ni pulang badai ikhtiar ini dia utah balak ben penduk pendam yang keciliat dan board lagi di mender apa kejala ke jungi adin wa deyo gi kubor ini udah mana yang chief minister the hygiene itu wa yo environment clearance ka star sima yang chief minister the deny on state government dan chief wa ini wa abuwi ga press release ni yang power minister on the forest minister James Sangma dong state government kam interference ga jing itu bani ga environment clearance tagawin wa yo TV adin wa yo ambuwi ga kap po NGT po ga Ministry of Environment Forest yo ini reklam che ga wa ga R100 rik ugi chpau R100 rik banawnya arajar arfa ugi chpau rik banawa arajar arwi Neliang yang chief minister, Thoh uni jing Thoh jaga Ministry of Environment. Kelam cie go Thoh chief minister yang asal. Jinglah yang penman yang clearance ka star cement. Dan ineliang yang kerpat di orang isen halang yang mau jantia. Pada kasih le orang obi. Pada mangge ini por rumah yang nilai menjauh ya cem. Kerpat di bawah ya neliang yang Thoh itu ke NGT. Pilih oposi gini kejing clearance yang Ministry of Environment lembah dayo che utau wa hagi igur kom goni Ministry of Environment gini clearance the pendam public hearing invoke by para 7 stage 3 yang EIA notification arjan bro dan ini kelam che lembaga ni recommendation chief minister Thoh kita penyo environment clearance ke star cement terskowi la kwa appeal si perlu kubur Ini yang kerja sudah dapat jing Thoh juga NGT was the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Meskipun para ini ketika para environment notification arah jalan
The Thoh ini nado ke Frederick pada yo clearance ka star cement apo lake house ni I kami sen balang dan ni giwan gi buru cement kerwat ki MLA wane minister le gi Thoh complain juga NGT apo lake house ni haji itu gani ke parai ke kelam che gawa itip che ba gi jingle yang ke jingyo clearance yang ke star cement dan ke jingle sap lembah deputy commissioner yang is jaitia dan ni reklam che ga la JM giwan go chadin ina liang pa ba mi jing che ye complain gini open senga ini environment clearance dalam star cement the yo am go wi jing Thoh one Ministry of Environment Forest and Climate Change lembah scientist yang ka to Pankaj Verma kagani jing Thoh dimension yo to Chief Minister yang lembah cithi yo ka 18 Julai arjara ha wah Thoh dari Februari arjara pawi the Thoh che go Chief Minister the request you ministry wah him action go involve ko para 7 yung stage 3 yung notification ay ni depan yo che go gani ka clearance to Chief Minister yung involve ko ni dan ito daw ikam message para mjor yung Chief Minister halo gi no re mong jing tipo common wa gani ka Thoh wan gani lo Chief Minister jing tipo lo